Moje ime je Ivan Božić i ja dolazim ispred pokreta Dveri za život Zvezdara. Pre svega da čestitam predsjedniku Skupštine, zamjeniku i svim odbornicima na funkciju. Nadam se da ćemo u narednom periodu sarađivati i da ćemo raditi u interesu pre svega građana Zvezdara, a ne partijskih interesa kako je bilo u prethodnom sazivu. Ja sam pažljivo pročitao biografiju kandidata za predsjednika opštine Zvezdara i imam nekoliko pitanja. Pre svega pitanje predlagaču na osnovu kojih kriterijuma je Edip Šerifov predložen za kandidata, pošto od cijele biografije bukvalno jedna rečenica se odnosi na njegov rad van stranačkih funkcija. Znači sve ostalo se tiče njegovog stranačkog angažmana i rada kroz stranku, na osnovu čega pretpostavljam da je i bio na svim ovim funkcijama kako u opštini, tako i u samoj stranci. Drugo me zanima koji fakultet je gospodin Šerifov završio, kada je upisao, kada je diplomirao. Jako je važno da znamo da li je gospodin Šerifov studirao 10 godina fakultet ili ga je završio u roku. Da li je to bilo pre njegovog uključivanja u politiku ili ne. Ako možemo da saznamo nešto više o sopstvenom preduzeću, jako je bitno da predsjednik opštine bude lice koje ima iskustva u radu u privredi, koje zna da upravlja većom grupom ljudi, a mislim da rad u stranačkim organima ne može da da tu vrstu iskustva neophodno da bi se vodila jedna opština kao što je opština Zvezdara. Dakle, zamolio bih gospodina Šerifova i predlagača da nam iznesu dodatne detalje o njegovoj biografiji. Moram također da kažem da mi je jako žao što gospodin Šerifov, iznoseći svoj program, odnosno program po kome će raditi ovaj saziv Skupštine, nam se nije osvrnuo na samohrane porodice, na višedetne porodice, ali dobro, to nije ni čudo kada u samoj strategiji razvoja Zvezdara od 2011. do 2015. ni na jednom mestu se ne spominju višedetne porodice i samohrane porodice. Smatramo da je borba protiv bele kuge glavni prioritet koji treba da ima ovaj saziv Skupštine, pa evo prilike gospodinu Šerifovu ako zaboravio slučajno da nešto kaže na tu temu. Hvala.